Pergi dulu kasih kembali alat. Pak moro-moro yang bikin. Assalamualaikum. Kak. Kau. Walpay kau sebanyak bayar ka. Iya kak, ini mau rencana kasih kembali kak. Lalo ko nyo, sebanyak nung kanarongan lo ji. Ini talungan lo. Berapa? Berapa semua kak? 45. 45 di. Iya. Sebentar pilih kak, ku TFK. Apa na sinampis, nampil patolo-tolo masing. Tidak jika. Kamu aja ini rencanaan, sewa lagi satu tenda kak. Ya pa, mami sir eh. Ya tapi kak. Satu mau ambil ya. Oh iya. Nakamay ko na sing. Tidak Jin, tidak tahu ini pusing kak. Di mana mau kemi nih kak? Pulipu, napuna di puta nangko. Tidak kak, dibuat di rumah kak. Gimana ini bisa kem-kem manja dulu? Terang godain ha, kita makke. Jangan sini na weh. Tongkok mi. Tinra mai. Iya, di sini mah kem dek kak. Ih, muter-muter deh. Mau aja di sini kem kudu. Teh kon rene kem, tan pakai kengang. Nah, pemika kai. Muter-muter Apa yang kai pakai? Iya, Muter makasih mo. kak. Iya. Kaya yung kon rene kem. Deh, bagus tuh ya kal nak kak. Di sini mah kem deh. Di sini mah deh kem.